Tunakuomba general, tunakuomba utupatie amani. Hatuombe huyu bwana mwenye anatoka Kinshasa. Na hatutamuomba Mungu. Tunakuomba wewe utupe amani Bikoboko. Nagomba ubwambere mwumvemwe yuko muri Akongomani. Imbe yuko vuga ko muri abanyamurenge cyangwa muri abaki abafurero cyangwa abashi cyangwa ababemi mwumve ko muri Akongomani. Kandi mumenye yuko umukongomani avuka ikongo kandi ari gutembera hari hose muri Kongo. Kuko ni guciwe. Rero nagomba ntakina gomba kuvuga cyane no gushima ubwambere kubera kuko ivyo mwarondeye kuva kera bibonetse. Ico tubasaba gusa kujye babwiye muhagarira ukuri. Sasa ilitumika kazi hapa Bikoboko. Arma Burundezi ilitumika kazi hapa Bikoboko. Très bien. Na tunawashukuru. Tukafanya makollaboration zimoja burke wasaidie raia. Amani tuko hapa Bikoboko. Warahia ya kutoka Burundi na hapa ya FRDC tunaishi mzuri sana tena sana. Haingekuwa FRDC na wajeshi wa Burundi ile mwezi wa 3 tungekufa. Ile ndo ilikuwa tu kisi tulikuwa tunaona, lakini walitusaidia mpaka leo tunaishi vizuri. Ibintu bikomeje kugenda n'ubundi bisa naho biri guhindura isura umunsi ku wundi bitewe nuko diplomasi isa naho iri kurusha imbaraga n'ubundi ku rugamba rw'amasasu. Ibi ngibi ni ibintu biri gutera impungenge cyane abaturage, abenshi bakibazaho ino ntambara iri kugana kugeza ubu ngubu kubera ko ari ibintu noneho bisa naho biri gusa naho amategeko cyangwa se ikandamizwa cyangwa se wenda amasezerano yasinyiwe mu bice bitandukanye ari gusa naho ari gukanda cyane M23 kugeza ubu ngubu bigasa naho iri gutegekwa cyane kuba yava mu bice irimo. Abandi nabo bakavuga ko ngo ibingi bishobora kuba n'ubundi ari nka wa mugani uvuga ngo ushaka gusimbuka neza banza gusubira inyuma. Nyamara kugeza ubu ngubu AFC M23 nubwo itarashira itangazo ryeruye hanze rigaragaza impamvu bari gusubira inyuma muri kino gihe, ariko kandi abenshi bavuga ko ngo bishobora kuba bishingiye ku masezerano yagiye ashirwaho imikono mu bice bigiye bitandukanye, haba n'ubundi ku miryango y'Iburayi ndetse idoha ndetse hamwe no muri Washington DC. Ibi ngibi ndetse bikagaragaza neza ko M23 bishobora kuba ari gukandwa cyane kugeza ubu ngubu kubera ko ari ikomeza kugenda isubizwa inyuma, ariko kandi leta ya Kongo Kinshasa yo bigasa naho ntaco biri kuyirebaho. Mu gihe kandi uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa bukomeje kandi kuba isibaniro ry'intambara n'ibiganiro bya diplomasi, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryatangiye kandi gukura mu buryo buhoraho ingabo zarwo mu bice bitandukanye rwari rwarafashe mu kibaya ca Rusizi giherereye kandi muri territoire ya Uvira muri Kivu y'Amajepfo. Aya makuru kandi yatangajwe n'inzego zitandukanye z'abaturage ziri hafi y'iki kibaya zemeza ko iyi myitwarire kandi iri guterwa n'igitutu gikomeje kandi gushirwa kuri uyu mutwe n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abangaba akaba ari bo bari gushira igitutu ndetse no gukandisha AFC M23 itegeko, ndetse ngo bishobora kuba hari n'ibindi bintu byasinywe mu masezerano ariko kandi bishobora kuba byaragizwe ibanga abaturage bakaba batabizi, ahubwo diplomasi ikaba n'ubundi iri kuba iri gushirwa mu bikorwa. Amakuru ava kandi mu nzego za diplomasi ndetse no mu bayobozi ba AFC M23 avuga ko hagaragaye ibikorwa byo kwimura abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare mu buryo bwitondewe cyane cyane mu duce two muri kiriya kibaya ca Rusizi cegereye kandi umupaka w'u Rwanda, u Burundi ndetse kandi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Nkuko amakuru abivuga, ahanini uduce tuvuyemo n'uturi muri Remera. Umwe kandi mu bayobozi ba AFC M23 yagize ati hari impinduka ziri kuba mu rugamba, hari kandi ibikorwa byo kwimura bamwe mu barwanyi, ariko kandi ni ibintu byose biri gukorwa mu buryo bugenzuwe kandi nta kibazo gihari na gito. Undi muyobozi nawe w'uyu mutwe yashimangiye ko nta mpamvu yo kugira impungenge kuko ubuyobozi bw'uyu mutwe bugifite n'ubundi kandi igenzura ry'ibikorwa byose biri kuba kuri uno mutwe wa AFC M23 muri kino gihe. Iyi gahunda kandi yo gukuraho bamwe mu basirikare ba AFC M23 kandi ije mu gihe ibiganiro bya diplomasi hagati y'impande zitandukanye birimo kandi gufata indi ntera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi
kimwe n'ibihugu byo mu Burayi ndetse n'imiryango mpuzamahanga bikomeje kandi gusaba ko imitwe yitwaje intwaro ihagarika imirwano kandi ikava mu bice byose yari yarafashe nta n'amananiza abayeho. Abakurikiranira hafi politike bakavuga ko Washington iri gushira kandi igitutu gikomeye ku mpande zose zirebwa n'iyi ntambara, harimo kandi n'abashinjwa gushigikira AFCM 23. Abangaba akaba ari igihugu cy'u Rwanda kugira ngo habeho kugabanya ubushamirane ndetse no gutanga amahirwe ku nzira y'ibiganiro bya politike. Nubwo kandi AFCM 23 kandi itaratangaza ku mugaragaro ko irisubira inyuma, amakuru ava ku rugamba agaragaza ko hari ibice bimwe na bimwe byatangiye kandi gukurwamo umubare w'abasirikare ndetse kandi n'ibikoresho bya gisirikare. Ibi kandi bikaba biri gukurikiranwa hafi n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC hamwe n'ingabo z'u Burundi zikorera kandi muri ako gace. Abaturage kandi bo mu kibaya cya Rusizi bavuga ko muri iyi minsi kandi hari kugenda hagaragara ituze ugereranyije n'amezi ashize, nubwo kandi hakiri ubwoba ko imirwano ishobora kandi kongera kubura umwanya uwo ari wo wose. Bamwe bavuga ko ibi ngibi bishobora kandi kuba ari ibikorwa bya gisirikare bisanzwe byo gusimburanya abasirikare mu bihe bigiye bitandukanye, ko ari ibintu bihoraho kandi bishobora kubaho muri buri gihe. Mu gihe kandi hari hagitegerejwe itangazo rya AFC cyangwa se rya Alliance Fleuve Congo n'ubundi rigaruka kuri izi ngamba zo gusubiza iyi ngabo inyuma, dore ko n'abaturage bari nabo guhita bahunga bava muri ibyo bice nk'uko byagenze ku munsi w'ejo. Hagaragaye abaturage bari guhunga n'ubundi begera umupaka ugana mu Rwanda. Ibi bikorwa kandi bya AFCM 23 bishobora kandi gusobanurwa ku buryo bwo kwerekana ubushake bwo kuja mu biganiro, ariko kandi hari n'ababibona nk'amayeri ya gisirikare kandi yo kwisuganya ndetse no kongera kandi gutera ibikorwa bisha no gutegura ibikorwa bisha mu buryo buvuguruye neza. Uretse ko iki ngiki ari ikintu abantu benshi cyangwa se abasesenguzi batari guha amahirwe menshi mu buryo bwuzuye, kuko ba M23 yava mu birindiro byayo, ariko kandi ngo kugira ngo izabyisubize mu buryo bwuzuye. Ibi ngibi abenshi bavuga ko ari igitutu bari gushirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kugira ngo habeho kuba basubizwa inyuma. Nubwo bimeze gutya kandi hashobora kuba hari n'amasezerano yasinyiwe haba i Doha muri Qatar cyangwa se Washington. Aya ngaya akaba ariyo n'ubundi ari gutuma AFCM 23 basubira inyuma ku bushake ndetse no kudashaka. Nyamara nubwo bimeze gutya, President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo we akomeza n'ubundi ashinja leta y'u Rwanda ko ariyo yamuteye kandi ko ariyo n'ubundi ikomeje kuba yatera inkunga umutwe wa M23. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zisa naho zemera ibi ngibi, ndetse bamwe mu bayobozi bo mu ngabo z'u Rwanda bakaba barashiriweho ibihano nk'uko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo we abivuga. We agaruka kuri magambo avuga ko ibi ngibi byose ngo byatewe nuko nta gisirikare yasanze afite ndetse kandi ngo n'ibikoresho bitari byuzuye, ahubwo ngo yahisemo inzira ya diplomasi. Kandi we avuga ko ngo ubungubu abona ko afite icizere cuzuye nko nk'intwaro imwe yari afite kandi azobereyemo. Anemeza ko ari umusivile, ahubwo badashobora kumushinja kugeza ubu ngubu ibikorwa bidahwitse by'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC, kubera ko hari byinshi yabeshwe. Ahubwo ubu ngubu akaba aribwo ari kugenda amenya ukuri avuga nuko ngo yasanze mu gisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa harimo n'ubundi abagambanyi. Avuga ko ibi ngibi byatumye n'ubundi habaho kuba yaravuze amagambo amwe kugeza ubu ngubu atarigeze asohora. Ibi ngibi bigarutseho n'ubundi mu kiganiro yahaye abanyamakuru, aho yagaragaje ijambo yavuze umunsi wa nyuma w'amatora, aho yavugaga ko umunsi u Rwanda ruzagerageza
kuba rwagaba igitero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa, avuga ko ngazatera Kigali n'ubundi we yibereye i Kinshasa. Ibi ngibi abisobanura muri ano magambo asaba n'abanyekongo imbabazi, avuga ko ngo ibi ngibi yabikoze kubera kutamenya we ngo yarazi ko afite igisirikare gihamye kandi cujuje ibisabwa. Nyamara akavuga ko ngo yakoresheje inzira imwe nyuma yo kumenya ukuri, avuga ko yakoresheje inzira ya diplomasi, ndetse akanavuga ko iyo nzira yamuhiriye kubera ko ngo ubu ngubu kugeza none ahangaha abona ko biri gutanga umusaruro, ndetse akavuga ko umusaruro uri gutangwa ari uko bamwe mu bayobozi ndetse n'ibihugu bimwe biri kugenda bifatirwa ibihano kubera ibikorwa by'intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Naho ku rundi ruhande n'ubundi abaturage bo mu misozi miremire y'Umurenge bo bakomeza kuvuga ko n'ubundi babangamiwe no kubura ibikoresho by'ibanze, byaba ari ibiribwa ndetse n'imiti, ubuvuzi bw'ibanze. Ibi ngibi byose bikaba ari ingorabahizi ku baturage. Nyamara uko byakagombye kuba bimeze kose, umuturage yakagombye kuba n'ubundi ari we priorite cyangwa se ari we w'ingenzi, kabone n'ubwo umuturage yaba ari mu gice kigenzurwa n'ingabo izo arizo zose ku ruhande rwe rwose, ariko bose bagakwiye kuba bafite mu nshingano kuba barinda abaturage ndetse bakanabaha n'amayira yo kubona iby'ingenzi, ndetse n'imishinga ishaka kubafasha yose iyo ngiyo ikaba yahabwa inzira n'uburenganzira kugira ngo abaturage bareke kuba bazahazwa n'ibyo bibazo by'umukeno uterwa n'intambara bashorwaho za politike. Abangaba rero bakemeza ko bamwe mu bice bimwe bitandukanye bya leta ya Kongo Kinshasa, abari muri ibyo bice bigenzurwa na leta ya Kongo Kinshasa, bo bavuga ko kugeza ubu ngubu ibyo bageraho byose bigezweho na leta ya Kongo Kinshasa. Nyamara ku rundi ruhande abari mu misozi, abari muri mu minembwe bo bakavuga ko n'ubundi leta ya Kongo Kinshasa ikomeje kugenda ibabangamira kandi inabasukaho cyangwa se ibamenjagiraho ibisasu bitewe na za drone kugeza maginga yangaya. Hari intumwa rero ya leta ya Tshisekedi yavuze ko uyu nguyu yaje kugerageza kuba yahuza abaturage bo mu bwoko bugiye butandukanye n'ubundi bwo muri Kivu y'Amajepfo. Uyu nguyu yagarukiye muri za Bibogobogo aho yaganirije abaturage ndetse na za Baraka. Uyu nguyu akavuga ko mu nshingano afite ari uguhuza abaturage kugeza ubu ngubu, kandi akavuga ko n'ubundi arizo nshingano yagiye kuba akora. Nyamara nk'uko bigaragara hari bimwe yagiye avuga bigaragara neza ko ahari ashobora kuba atarabitumwe n'igihugu, kuko hari amagambo amwe yagiye akoresha nk'uko tuzabigarukaho muri kindi kiganiro tuzakora ku munsi w'ejo, aho yagendaga avuga ko nawe yagiye agira uruhare we ubwe kandi ku kigero cyo hejuru mu buryo bwo kugira ngo abashe kuba yagaba ibitero ndetse no gufasha igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa kuba cakigarurira ibice bimwe byari birimo ingabo za AFC cyangwa se MRDP twirwaneho. Kugeza ubu ngubu rero umutekano ukaba utifashe neza, abaturage bari gukomeza n'ubundi kuba babaho nabi kubera kubura ibintu by'ingenzi ndetse kandi n'ibiciro biri hejuru. Kugeza ubu ngubu abaturage bakaba batameze neza. Ngayo nguko rero niko rero haramutse iwacu kugeza ubu ngubu, ubundi nakagaruka tubegeranyirize n'ayandi makuru azabagezweho. Mugira amahoro.